for parliamentary aspirants. Enti sa we MPP amanyoko ni ba, we card bearing member, due paying member. Enye se obi a wuntua udus na aduru sa abre na akwa akofa akira kwa kotuatua momoni na ho. Wasi MPP amanyoko no abie ne pono ato ho. Ese eni da kwan se ageze toso miensa. Obi a wani gye ho se obegina premier se bedwa konwa wudi wo ho tu nsanie so a hu se ampa wo se na wo fata no. Wasi akwanya nunie ubetimi akwa forms 2,000 Ghana cedis. What the forms no kwa 20,000 Ghana cedis. Eno ene ensamo Democrat idea ba so person hu se udru ho no mo a bo modern kofa Democrat yi na hwem ensamo a ewo mu de wase wuduro ansa na watimi agina nyina Democrat Ghanaian Times e de aba ne fan etoso dumienu apo kronkron enam de ama no bo modern so bakakosha na so ko adomonline.com so a ubetimi ehunu wodo ho to nsanie so a de wase obisa bisa ho nyina Democrat ane de aba sa so na adomonline.com ko ho a ye de ato ha behunu yemfa chronicle de Democrat enfanto aso na chronicle no de omampanyin da John Dramani Mahama ni mfunyina ba beto a cheso apeja ne nsa akɔwieme no se ye ukuta microphone mienu ba ko ye tuntum ba ko ye kokɔ no shata de fita crafty na yaso apanyini Gregory Afuku ne nsa nsɛm no omampanyin da John Dramani Mahama wode ne ho agim wose nipa bia ne wa asɛm mfa no ho na wo hwɛ Gregory ensam no sade aban esi tutu papa so na enhyeda enso anintie nei omapanyida da John Dramani Mahama wose be ya akaba bia wose ye de to no ye hwɛ ne emfanto sade be ya emfrito obi a yesi amande beli na afimu a woda so eda nnaduafie de na kyese enhyeda ntwai a enei wo panyini wode ne ho agimu bie ne yesi ya hye so ayehu enkanka yensu so wo my from the pirates no yes wo ma je ho boso ma enya gro na ne wo nam so a wo betiare my friend stop wo bo wan so ma to ahye so se fango se de no ma je de fru nsem na so navy fu ada rumanti yes se de wo ma bo ma so bia tumi aba ene de obokrata ye friends the daily guide what they abeto us in navy chases pirates ho nsem e wa ha sanso e na ukopie mu asantemantamu a wo panyiri ba ko ye friend Edmond Chei ene what the smart dwa was o amafo mu asantemantamu won ka wakomanto wo yem e kwan bone a yeku wo mo kwada so kwan me hu so obi di video aba beto kwada so kwan pa na ye monchemonka na so panyini chirima wo se ma panyina ye na adwene so obeso ano nti o mafo no so Friday no ye call Ekman no ye nya ntin say entemtem so no contractor no na ye say afi na ye mobilize sika ma no manako but say atese contractor na so kwan no so wa be say adwuma say okoso yes radio get results but multimedia Adom FM get quick results sana wo say ye adwuma no akwan no bu ho no ma eya me ya select mafo so o mo kwan ne man ho enya manuel fish pond ebi a swimming pool wonso de etimi fa nipa wonso de areho asefem what you say yet your memu na say edru baby na wo kofie kura na wo yemu hyehyew ha dwen na nya ye nkuru akese no nko anketo no mu na over the weekend me call gomu afete na yes ye pese yakwansere adwuma emu bie na ansa na bedru gomu afete beach na no baby a we so ma me na me kwa ahoma no so na me tell no nto aso Teshi Residents Association on penny or da or no mano. Ejano no mache. We do so many. Let's say. We be able to call Yanko Padum. Mo. A quine in the way. Oh, a quine in the way. Sama Adom any multimedia group no modum ye Adom my Adom Amubai. Every man no necessary publicity no. Every any 2 days ago, no young say, yeah, the bitumen. Back road so and me sure say bibia ko here on bet me ata road no ashekota no amaye nti no na koso se sia se me no kasa no me nam kwan so eko hwedia eko so wo honum and ye dia seda kese be ma residents a omo water share no koso sha we enye party politics asem MP no I'll buy no one say wabo no modern say or try but now on the necessary publicity so to me but residents and multimedia modo mo be share mo no enya ye ka ye ubo mo eye publicity no one say the necessary authorities are say mo to me ntie ebeye bibi o road so no omaba ntie as that kese ma multimedia any residents of the we glory no nya akoma the residents ye maya ye matashin for nya school for na that's no harm how many respiratory diseases dollar for mo shocks say they bia
omo cars eco shop apinfo a omo ko wo hospital no ka bi tumi wu car and na mo do hospital ebi mu car tumi wo car no mo ene sa nyama nya no ni house nya betwa businessmen na omo shops over the line of the road no our business is collapse because of the dust betwa into hear me the pa say yet me ho some positive remark and accident nya ko ma multimedia and the residents of Teshin are good fight on put it up at the necessary publicity no my enda wase bibi e kwaso so a ye besaba ye ba bisi e kira be hwese de e ko why yo madam wasinya and so ye da mo se pa se ye ba no moje ye fe so pa ejuma no na enye ejuma ketwa ba ye ne mo ane ye da se open me tell no yo ye da mo video ni alti yes ye da mo se enso da mo se enti dia akosie no na kwanya samane ye kan na meka gomu afete beaches here very nice beaches ho Tilly's honom na Las Vegas eni ne nkeka ho nyina wo na se me free baby pe baby akogema home na so obi akoye investment akese te say White Sands ni nyina wo ho na se me ka be tware nsuo me de ka be fa asutiniye mu ansa na makwa kodu beach wonom a e de na be hye me nkran se meko enti anya nwanwa se obi so akwa akogena home ya na okọ aburuchire enti ya kwan no enye nkura akese mu nko enkronkumam tichu baby akọ baby anka betimi abi adwuma ema mabuna nya bia ya manfo investment so aba mfaso anopa utie voice ane ye ba obi akobie restaurant e wo lekma mfutro nti watum bisa hu se nipa dodo ase na nke be no aduane dodo ase na nke be pepa ho dodo ase na nko mbe serve ni nyina atwa because of bad road na wo ho no munti enti mi didi ye se sa wokun we ya mfa nsin kran kromu ha nko a ye de be kọ baby tisa se de be ya ye betimi anya mfaso we ya kwan no so sanse akwan no nya nipa nkwan na ekum enye se bia nipa fa so owu ye no wadwumagu na anya akoma yade na wu a eno so kwan no na ekum na question is e was central for kwansa na yaye abra nim se wose ye say the iron dey say how obi adwuma e wose ye enti na wose ye jade e ho yes oh yes you how pass all ka change tigo olive so ya mani nya ne ho tigo morning Tabito na tigo nkwa abroche o ka chamzo okwa abroche na ne wadada we don't point mene na be ko Friday tigo many tigo na be ko Friday Tabito na akwan no ya say akwan no so aye den say Tabito na unim say radio there ade ne ye somo a ya manfo ho fufu akra enti enu anwumre na enya ne ntie say ya start engineer ma go kwan so enti production team no suma me say me mehwese ampa say course sa me ba enu anwumre me ba ha be 6:30 me be do ha na ampa ye di chipensi nyom di gu kwan so di level kwan so yi omo di bia be gu ho me ni ma me bi kasa e wosi okan 22 trips and omo di bae enti anopa ma samba sport honum ampa ye di ebi agu ho ebi kra beka ho fre no ade na me be hu ya na se ebi abeka ho ene enti ampa se kaya enukre omo start di note ana chippings black ya edigu kwanso yi ebi wa ha no mini mahu mini anu bia omo ye organizers a omo wo ahun ti me nka maybe some ha na edi begu ho a because omo nim pe na chippings ego ti mami mi sa onia edizen pacho pacho na wa ha na edi chippings begu ha na okay. And almost started the begu han. Okay, then who ye? Who contractors on the begu han? China for a China for above na no pay one bibi, and no pay one bibi. Oh, and pay the Obia Mamu, and no pay Obia Maha. And I then who ye? And no some balm de young begu ever come to okay. Abo. Okay. Kabito. Yeah, tigo. Nti ne koso ano no menim se wo questions bia obebi sa bet confirmation no wanya ne Saturday no mo nkra na adwuma ne start ye organizer ye de ade ne bebi abo no begu nanim no ono se Saturday na almost Saturday
chippings ni begu ha nti ne ekoso no ase ye yanya results kakra but no pe bi buy obi an kwanso mi hu contractors ni bia there but I have not driven the full stretch of the road ntimi nka ye wi a me shada akaka na fi hasa ko spintex ma he ampa se contractors no omo ye juma ti ne ekoso taxi lekma no Maminda was go. Yo, Mr. Madam, na me will leave ya. Why you me a free retirement? Mo abasi me be report idiot. Na e ka mu didie bobroja. E kan de be de nyame yad ma Friday wo ho beto ye be ko ho beto. Mate. Yo. That's it. Tigo no. Kwadweni kwase ye ma yetumi ye dancer. E wo se ye hu so ma wie kwan no ya gu so ama yakofa so ehun se bibia wie mu de ansana ye ne beje ani age. Obeka ya yanka ebusuafo ya o ebo ni baby ebo ni free mu yi emra asem ni si ye na nsentwofo so mu ye kan ina de contractor for kofa ho ne ade enso kwan ne da so tse de etia afiachi kwan ne da so tse de etia ntino e wo se ye dikan ehwe hu se wo ma ye adwuma na wie wo se ye di ani di eche enya se bia be krokro da dwon me how ye one kwan na ya ye ne tantantan wo ho na kwan na ye nye ye no Eke wo hu sesia wo de kwa Ghana cedis a 25,491,570.27 ekwan na yenye na ese contract de ba so 2016 na de oye na yentua ye no yes heavens ko kwan wo de kwa Ghana de kwa dollars mu a 9,089,181.54 eno ye ka ye de contractor I was you tiade mano. Let's say wood divide a quine no swing 7.5 kilometers. Quaduti, ye tia na fe ni kutia. And ye care da ho, as a cotia. And no honey akokoti. And no honey akokoti. Let's say a quine kilometer bakubiano, a bro $1.2 million. The air who is happening away. Na heavens go kwan krasa. And na mentias. Oh, Ghana. Say I GSA compare close to $10 million, or the fancy $10 million. As yet media ye a quine the host say it's not quite total by 19,291,363.02 million US dollars. Nasa kwa do wait factory. A quine 1 kilometer beyond $2.57 million US dollars. Na almost 10,000. Ebe pavement blocks no more. There be near no be a smooth one here. And away concrete. There be Mentias concrete no there. Mentias. We say roads ministry in Saba. And our contractor no year the fofro. Yeah, no bisco call. There be we Mentias. Eh kwamba. It is aska we nyina wo man we. Me Mentias yo. Me pesa aska we bi akomi kuro maguna bi poa. Akoy project di me din atoso. No, yes, sir. ASWEM, Mr. Association of Women in Media, one in Nigeria and some short form over the weekend in Nigeria for no ha. One more share or how near Tia and my journalism, a firm. Yeah, you were journalism, your firm. Mrs. Mavis Ketcher, one any president, here with that ASWEM, and no Ghana Hanum, on the dear any moment or Moko Probo Memano. Mudambasa more dinty, a bomb, you croma, and I want her branch at 10 gram we order FM. Paka. Yes, to throw back 1 blow for die. What you would cream. Yes, also, Nipambro, or so I know on this face. Fabo, not the 12 robber. It was so try it, Mima Paka. A collapse here. Thank you, Bonnet, you've been pondering, and once I can't quay. Nigeria boxer, Kum Ghana boxer be. Uchan blow didn't tour a year, bringing him say Kuramasa for 30 minutes. Nagana in on Kekano. What time if you ring it? And you're from Council Bedaji. Hey, boxing on. Make I ask me, I said, look at I was one, I brought GDI boxing. And then you bribe, you also bribe, how to read it with Yaka. It's boxing there, Massa. Pan-African Savings and Loans, Vitamil Greenfield Scientific Herbal, and Franco Trading Enterprise, and this was said if I'm also brown.